Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dostlar. Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Me encuentro aquí en Salam Aleikum, Aleikum Salam. Бүген без караячакбыз ничек татар теле һәм гарәп теле ОХШАШ. I'm also wanna show Arabic people but there is a lot of people worldwide, for example like me, European. I think you don't know what is Tatar. Like what does it even mean? Ya Allah! The Tatars are the second largest ethnic group in Russia and are native to the region known as Tatarstan. Here are their DNA results. Most Tatars practice Sunni Islam, but hold on to many of their pre-Islamic traditions. Their culture has always been at the crossroads of the East and the West. Who share same tradition, same culture, same. أنا خمخون. أنا ابن ملك الجن الأكبر في الزعفرانية. يا ساتر. أنا Tatar telenişir yarada Bu kayıların seydaşların işin Celillerin işin yarada Bu kayıların seydaşların işin İlhamların işin yarada Almost same languages, you know? Tomato, potato, zalate, purfate, sarjade, gawad. What the dog doing? Bu biz. Like kitap, vaqt, aql, mind, like dava, medicine, hava, air. Yani күп. Today we're gonna talk about like how much similar is Tatar and Arabic. Ничек татар теле һәм гарәп теле якын. Без бүген китапны карыйбыз, кайсы ачыклый, ничек безнең телләр охшаш. Ягъни халас хәрбти, яла watch video. Сезгә кызыкмы андай бер? Бер кешегә кызыкмы? Oh, brother, this guy stinks! We're gonna start with This is the Japanese word of the week. This week's word is Tattabayo. ягъни. Бу минем иң яраткан сүзе гарәпчә. Алар бик каты ярталар аны тотырга. وأنا يعني Мен ал кызыкта бераз. Мин шундый китап таптым. Terminology of Tatar and Arabic. Muslim, мөселман. Бер үк сүз. Тагын нинди сүзләр бар безнең монда? Машалла. أنا اسمع راسي بال شعري طال ما شاء الله عيوني إنك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله Машалла. Иә, монысы да бар. Саа, сәгать, clock, вакыты, вакыт, time, китап, хисап, calculation, шарт, condition, sabır, lirate, allow, рөхсәт итү, рәхсә, ажаба, җавап бирү. Менә мин сезне өйрәтмәсәм, кем сезне өйрәтер иде гарәпчәдә, татарча шундый кадәр күп охшаш сүзләр бар икәнен. Хабиби, like. حمود حبيبي حمود Fikir, fault, تأثير, influence, ilham, inspiration. Ilham әле исемдә бар, шуңа күрә it's like there is a name called Ilham, шуңа күрә it's funny, wow. Insaf, justice, imtihan, exam, yeah. A lot of words, bro, a lot of. Kafir, unbelieving. استمر سكويدوارد في استياء الله بسبب تجديفه أشعل الغضب بما لا يمكن قياسه لعن الله رأس الأرجل المتغطرس بروح مقلقة ليجلب له الجنون الأبدي لإنهاء أيامه السلمية إنه يثرثر مجنون مختل لا يعرف سوى المعاناة مغلم مدير متاريخ مختاج مستقيل مشهور مغلوم غزيز خميل اقتصادي درجة مغنى файда сурәт лөгать сәгать шагыйрь бар әле сүзләр шәһәр кебек аларда бераз гына аерылып кына тора
генә шундый. Бу analytic study of Arabic script, like Arabic language in Tatarstan. Ayda from Kazan Federal University and Naila published it in Journal of Sustainable Development in April 2015. Шундый мәкаләне. Онсы да гарәп сүзедер әле. Менә шулай кызык әйберләр бар. Әнә стоп әйберен күрәсезме? Баганасын. Ул стоп. Анда гарәпчә иде язылы бар. Татарча һәм гарәпчә бик охшаш. Arabic and Tatar very similar. Шукран аля ал-мушахада итхату ижабва. Рахмәт. Шукран. Рамадан Карим. Һәм моның белән бетә ахрысы бу. Шулай. Ягъни хуш булыгыз. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Like